kawikanan mamonang. Bagus. Ide wantah keperanyanani punika neside anggen ngeruatang tuh. Pangaring dambete sami Sekancan pun kegering, sekancan penyakit meluki dong kejam ning. sakancan laraning jagat. Itu masih jening bagus tuh dewe. Wantah keperanyanani punika nih para sidanggen ngerwatan. Sehananing ning awesanayang kelaran kesangsaran tuh kesangsaran mikirin jagat ini. Nah, Yaden malem ngabak bumi ya diastrung ke bawah tuh letah-letuhi sidang ngebok mikirin jagat ini. kawikanan lebur sami Nantu kejang tuh cening bagus. Wah keperanyanan itu side meras sayang side pun kengerwatang punya. wirewikane uniku Man, apa karena bapa nuturang buka gitu arti itu cening sotaning tuah keperanyanan itu yang bagus sih dewa. wang lukatan pabra ihan Keperanyanan ini punika nepinake pepolayan pengelukatan maka miwah pemari sudun tu cening mewah pangan kasih jati tur maning wah keperanyanane punika nih sida anggeni dewa ngerwatang tuh ngeliwatang tuh ering kewentenan penyakit belugi kecangsarane tuh itu kewah pakai waki makejang tuh uli keperanyanan tuh sidanggen pengelukatan pembersihan pengentas tuh pemekat ning ikut sariran sang yang wisesa
panyanane punika nepinako anggan ide sangyang paramo wisesa. Yani jumanin makan Ngatur sawinane ning jeneng bagus iki. Jalan nih jan. Walinin ngimkinang nada pangrane ning. Nabdabang ragaan ikin Mumpung idewa kantor katune ya tuk sangyang urip melah ni jani kinkinang ragan idewani apang bisunya jeneng resik apang bisunya anak ibuku idewa mamersikeun raga dabang ni jani dewa dan nyandang jab bragatang apa luwe rejo ane tepukin jeneng unduk paundukan dari si jeroning urip jenenge ya diatur ada subuh merawat di idak jenenge do jogi jujuan buku jeneng do meragadang jeneng Relionan tonden panggih napo kerananen kita nak buku baponya wayang ento nusaruan ning liu gati do ane seken unduk paundukannya ane konden side pasti kayang konden masih dan seken tepuk untuk tening limbakang tutudang male cara ane subuh saat wayang bapo ibu sana tidak kening ya dian subuh merawat megamar di dap jening sandang patut bento cening tincapang limbakang apang bisa nyen bento cening nyelek-nyelekin patut bento taken-takenang tuning ane jati madan cukup patut idewa nakenang teken ide sang kasinangga sampun lingsir ide sang jati-jati uning ering ketatuaning urip ani ken-ken seken madan sedeng ani ken-ken saji madan cukup itu apang pasti tuning angkat bisa nih bas kata apa karena bapur nyatu buku akito apa itu kening cening karena pangken ganti itu cara turang melayani turang nih di atas langit masih ada langit gitu ya nih yan anak mabudi cupit
Mana sakewale iya nade tuh anak memanah cupak. Jabwa urun masyang ni kari samar. Yen anaki memanah cupok kening yadian di batas mareng merawat tuh didaknya nih jauh cakwat pangkah pani dah dia mas dikayang ane nu sarung ane konen seken pedas tawangur gitu ya nih. Oh